alam tara yaali ila alladina faade ɓe nafagu nafigiɓe yaquluna hiɓe wiyana li ihwanihim musidɓe maɓɓe alladina ɓen kafaru yedduɓe musidɓe maɓɓe hefera ɓen hiɓe wiyana ɓen min ahlil kitabe immorde yimɓe defte ɓe hiɓe inna la in ukhrijtum wallahi son yaltinama madina ɗo, si mouhammadu wi yaltinayi on madina ɗo, minen nafigiɓen fof ande la nahrujonna min yaltay ma akum wondude e moɗon min yara kala ka yarɗum fi andingol on ko en goto. minen komin feññiniri islam ko fiyo min wona en toon espionnage min anda kowoni feƴƴude toon. Abdoullahi bun Ubay bun Salul e fedde mum nde woni yewtude ɗum. Allah daali ɓe inni wala no tigu menen ɓe yiwɗon min ɗoftotako fikum e moɗon ahadan hay e goto, min ɗoftotako goɗɗo e haɓugol on abadan pooma. wayin ɓotitum so tawi woni on haɓama ɗo kaddi e salanan surannakum min walla on, walla Allah noon yashhadu kanko mo seediti innam no kamɓe la kadibuna ɓe fenay. seede o nde waɗunoɗo pen hiɗen andi ka ballal ngal waɗunoɗon. ɓe inna la in ukhriju wallahi so tawi woni Allah daali la in ukhriju wallahi si ɓe yaltinama bimana alyahuda si yaltinama Madina la yakhrujuna kamɓe nafqiɓen ɓe yaltatama an wondude e maɓɓe furay. wala in ɓotilu wallahi hay so tawi woni ɓe haɓama la yansurunahum ɓe nafiqiɓe wallataɓe, wala in nasarum hay si ɓe wi kadi le ɓe wallay ɓe la yuwallunna al adbara ɓe hoccintinayi duburuji maɓɓe ɗin ɓe doga summa la yansaruna refti ɓe wallatake. Allah daali la antum ko onon ashaddu ɓuri tiiɗude rahbatan kulol fi suduni ka ɓerɗe maɓɓe. alyahuda e nasara ko hulata on kon onon julɓe ɓen anduɗon on anda kulolngol hino ɗuuɗi minallah ɓuri ko ɓe hulata Allah kon. dalika ko waɗi ɗum ɓennam saabu kamɓe kam koɓe yimɓe lafhuna e ɓe famata ɓe mara faam. la yuqatilunakum ɓe haɓata on jami'an ɓe dendagal bimana ɓe fof ɓe moɓata ko ɓe mobilise o ɓe ara haɓugol o illa fi goran muhassanatin si wona haray ɗon e nder saare howande huɓintina hara hunde natata tawa on ton aw min wara e yudude ma e ɓaawo miiru ko ni wonno ɓe haɓirta on onon julɓe ɓen ɓe susta on tinade face à face. wuri kadi ba sum guereji maɓɓe ni mbaynum hakkude maɓɓe shadidu hino tiiɗigoy ta sabum onon julɓe ɓen hiɗon sikkaɓe jami'an koɓe hawtodirɓe ɓe mana koɓe dental wa qulubum kono ɓerɗe maɓɓe ɗen shatta ko surtout de dalika ko waɗi ɗum ɓendam saabu kamɓe ɓaawo mum koɓe yimɓe la yaqiluna ɓe haqqilta kama salil ladina hino wano misal ɓen min qablim aditiɓe ɓe e gariban ko ɓatti zaaɓu ɓen kadi meeɗino o baala amrin bonɗum fiyake maɓɓe ɗen wala hum nowoden ɓe adabu lette alimun muusude. bonnere nde ɓe bonne Allah nden ka masali cheytan no misal iblisa ide qala li insan tuma nde wiyanno neɗɗo ɗimmo neɗɗo on yeddu e ikfuru yeddu waɗu zina yaru beere nde yande wujju yande yettu yande finu yande tuma nde o yamirayno ɗum yimɓe ɓen no wayano misal iblisa tuma nde o wiyanta ɗum ɗo neɗɗo o falamma kafara nde tuma nde o cuynata neɗɗo on e yeddugol o cuyna noon neɗɗon ɗo ha o wujja ma ha o yara ma ha o zina ma ha o wara hoore. hande kadi falamma kafara tuma nde o yeddi few iblisa anda way o hetti oɗo lanni yeddude mortiki wi e diina awa hande kadi noon qaala wiya heeyi inni min mbarin komi woɗɗitiɗo min ka e maɗa koko waɗɗa ɗo inni mi akhafullaha miɗo hula Allah moƴƴano rabbal alamina jeeɗuwi nder nde on. sababu nuzuli oɗo aya kadi no ɓe addiri Allah daali fa kana laati agibatuma battane maɓɓe on kamɓe ɗiɗo kala annahum bimana iblisa emo iblisa yamiri on yo waɗu bone on tigi wakkili waɗi ɓeɗo ɗiɗo koɓe wi en kon finnariɓe ka nder yiite ɓe wono yey annahuma no kamɓe ɗiɗo finnari ɓe wono yey ka nder yiite khalidayni koɓe luttinteɓe fiya nder ton zalika ko ɗum ɗo jasa'u zalimin on judditoñoɓɓe. ɓe inni en eɓe addi riwayaji buyi e ɗum on nodday ka numéro ji 68 60 53 09 même numéro sur tous les réseaux fiyo en wawi humpitade ko karama kojo goo awa kelɗuɗo fewdo bani Israil yeɗɗuɗo fewɗo rewowo Allah iblisa immi wi faljinaymo kanko kadi ko himo faliti e suudu himo juula tun himo janga tun ko nder ton o woni. jon noon yahoyɗo ha sukaɓe goo halfinimo bandirawo maɓɓe ɓe darɓe tawi alaka bandirawo maɓɓe wonata daɗa e kurkede e wujjede e violede e ko nantata sowona ka o karama kojo ɗo. ɓe yetti o jiwo ɓe addi ɓe halfini o karama kojo ɓe nangi lawol maɓɓe ɓe yeehi e nder ɗum iblisa
qissa on no juuti seeɗa e raɓɓin ɗino toon e nder ɗum iblisa puusi oɗo karamokojo molanaɗo rewo Allah gando ha o yani e o debbo ɓa o yani e debbo on debbo o jibini paykum iblisa toujours puusimo kadi yo war kum paykum yeeyi ɗon ha ɓa satti ha iblisa puusimo yo war o debbo fiyota debbo on woloy o yilti o waɗi ɓeɗo fof hande kadi woni perduɗo woni hayɗo kono qissa muɗum on wiiɗen hino juuti o nodday ka numéroji wawi humpodire hande kadi noon o laati kanko karamokojo waɗɗo ɗum ɗo on hoolaɗo jamfi on waɗɗo oɗo zina e kanko iblisa yamirɗo on ɓe fof maɓɓe hande kadi ɓeni yimɓe yiite hande kadi ɓe fof maɓɓe ko ɗum woni ɓe woni yimɓe yiite karamokojo alyahuda on himo wiye Barsisa ko ni woni inde makko nden Barsisa ko ɗo woni ko sukaɓe go hooli tawi alaka ɓe accata bandirawo maɓɓe e haqqille maɓɓe hara o hisay ɓuri ka jungo oɗo karamokojo wiyeteɗo Barsisa wona annabajo kono ko aalen gando fewɗo ko ɗon ko heeɓi oɗo jarrabuye yo Allah dando e jarrabuye sonnaɓe so yi Allah subhanahu wa taala yamiri yo sonnaɓe mbumota en yiwɓe enen worɓe ɓen o nelaɗo kadi yamiri wota gorko e debbo weddudu ko saabu andugol musiba kon ton kon saabu ko karamokojo dewo Allah molanaɗo ni Allah daali ya ayyuha alladina kono ɓe amanu gomɓe ittaqullah hule Allah wal tanzur koni yo ndaaru yo wérifiu nafsun wonki wo wonki ma gaddamatte koki ardinani kon hoore makke li gadin janggo siko ko boni ki sansa ki ɗuyta siko ko moƴƴi ki wakkilo ki ɓeyda kono fa hasibu anfusakum min qabli an tuhasabu goto kala yo wérifiyan hoore mum anda ko honɗum ardini si min mi vérifiyanima no woodi moƴƴima goo toon ɗimi anda no woodi bonɗima goo toon ɗimi anda min Abdoullahi Kala amma noon sa vérifiyani hoorema iɗa andi ko ñalluɗa wolude eko woluɗa ila jibinaɗa a anditata fof kono iɗa wawi résimude min kadi Abdoullahi Kala miɗo wawi hasbirde hoore an noon donc Allah daali kono yo ndaaru wonki ko ki faggitani hoore makke li gadin janggo wattaqullah hule Allah inna allaha Allah khabirun ko humpitiɗo bima ta'maluna ko ɗo gollude kon wala takunu watan laato kalladina wona ɓe nasullaha yejjutuɓe Allah fa ansahum anfusahum Allah kadi yejjintini ɓe hoore maɓɓe ɓe yejjiti fi diina Allah kan ha ɓe yejjiti fi hoore maɓɓe saabu sa yejjiti a welsindiki a néglissi fi juulugol ma horugol ma ettugol zakka hara a innay ko diina Allah kan yejjutuɗa kono ko hoore ma yejjutuɗa saabu ko anna ɓoyte ka yiite ulaika ɓeeɗo humul fasikuna kamɓe ne yaltuɓe ɓen e ɗoftare la yastawi fotata ashabu naari yimɓe yiite ngeewa ashabul jannati e yimɓe aljanna ɓe ashabul jannati yimɓe aljanna humul faizuna kamɓe on malaɓe ala daali law anzalna ara men jippinno hadal qur'ana nde ɗo qur'anare ko ɗum woni ala jabal ni e dow fello moolanago wona mon nimbama mon kakulima e ko nantete ma fello uhudi ma fello tuuri sinin ka annabi Moussa Allah yewtidi ɗon ara men jippinno nde qur'anare e hoore wona gon fellora ayta laro ayto wallahi ene fello gon haashi an hingo yankini hingo muncano hoore maggo mutasaddi an hingo fecco hingo munco saabu ko Allah subahana taala jippini kon nde hunde mawnude e ko ɗum woni e nder e hoore maggo yon noon yiya ɗo sukaɓe hino hunji nde qur'anare hino worniti surtout e ballon hino hunji nde qur'anare hino watti jinji hino daasa hino waɗi bodiho hino jokka jiwɓe ko nantata e mum o yii naadugol ɓe sukaɓe janngugol hifzu qur'an tartil on tun ko alda e firugol anda ko nde wi anda ko nde yamiri ɗum ko ella komi wi ko ella wona naadugol ɓe hifzu on ɓe hunjo na ɗum won ella ko jannugol ɓe ngol tun nde qur'anare ɓe kippa hunjagol nde tun ɓe kippa lekkol ɗon tun ɓe ronka firanede ko woni kon e mayre mi inni en ɗum ɗon ko ella haray wattane yiili e muɗum enen mawɓe ɓeeɗo sukaɓe e mawɓe ɓeeɗo jiwɓe ko nanowo France andi ko porto ñaaɗi kon donc aɗum no handina en kadi ko hunjiɗa qur'anu ko hunjiɗa qur'an sa anda ko nde wiyata kon a muta e mum ñande sa anda kadi ko nde yamiri kon a wonata ɓattotoɗo e muɗum kadi saabu ɓay a anda Allah subhanahu wa taala on o daali wala takunu watan laato kalladina wano ɓen nasullaha yejjutuɓe Allah fa ansahum anfusahum ha ɓe jiti hoore maɓɓe ulaika humul fasiqun la yastawi fotata ashabun naari yimɓe yiite e wa ashabul jannati yimɓe aljanna ɓe ashabul jannati yimɓe aljanna ɓe humul faizuna kamɓe no malaɓe nam arten ka aya law anzalna ara men jippinno hadal qur'ana nde ɗo qur'anare ala jabalin e dow fellol ara ayta yeynogo khashi an hingo yankinano Allah mutasaddi an hingo fecco min khashiyatillahi e modde kulol Allah wa tilkal amsal ɗiɗo misaluji nadribu ha linnas meɗen piyana ɗi yimɓe ɓella Allah no gasa kamɓe tafakkaruna ɓe mijjito to
huwa alladi kanko Allah woni o la ilaha ala reweteɗo illa wa sona kanko Allah alimul ghaib kanko woni annduɗo ko wirni wa shahadati ko woni kene huwa arrahman kanko woni Allah jeyɗo yurmede nden aduna ɗo arrahimi jeyɗo yurmede nden tun hertanide gommiɓe ɓen tun lahara wallahu kanko woni Allah alladi o la ilaha ala reweteɗo illa wa sona kanko almaliku lanɗo alquddus laaɓuɗo assalamu hisuɗo almuminu hooliɗo almuhayminu ƴellitiɗo alazizu tedduɗo aljabbaru huwa kala ko faala ɗum takabbiru mawnintiniɗo subhanallahi laaɓare wodani Allah amma yushrikuna gay kon noon shirkude kon huwa allahu kanko Allah woni o alkhaliqu taguɗo o albari'u kanko woni fuɗɗiɗo tagu ngun almusawwiru mbaadino ibnu adama o ka nder reedu nene makko lahu hino wodanimo kanko Allah al asmaul husna inɗe moƴƴe ɗen tun inɗe moƴƴe inɗe labaɗe hino wodanimo hiɗe yeehi ha capanɗe jeenayi hiɗe yeehi ha hiɗe ɓuuri yusabbi lahu ino sobbinanoma ma fi samati dende nangal ɓe mon ɓe ka kamuli wal arde e ka leydi wa huwa al asisu kanko Allah woni tedduɗon alhakimu ñeñuɗo e ñawre makko suratul mumtahana madaniyatun bisimillahi rahmani rahim sababu ngol nusul ɗe ayaji aranɗe ɗo ko hoore oɗo sahabajo wiyeteɗo hatib ko badriyankejo nelaɗo fokkiti waɗoygolo gazu fatuhu makka o suuɗi o windi lettere o jonni sonnajo on sonnajo ƴetti lettere on ukki ka murɗi mum yo yaw jonnoya ɓeɓe makka andinaɓe yoɓe heɓilo dey andinaɓe ɓe wattu yiɗi dey nelaɗo fokkitiɓe ƴettude kamɓe sahabaɓe ɓen kanko winduɗo lettere on tigui ɓe fokkiti hawgol waroyaɓe ma atakoyaɓe ma ni e ni yoɓe reeno yoɓe pottito yoɓe yewutu tawi noon wona hunde nde hani wadde o waɗi ɗon ko nela Allah e nela ɗon o hani laaɓande reedu e gomɗiɓe ɓe wona heefayaɓe ɓen tawi o bonni Allah jippini o aya ala daali yawi alladina amanu kono e gomɗin ɓe la tattahidu wotan jogitude adu wi wa aduwakum ayiɓe am ɓen eɓe moɗon ɓen awliya a weldiɓe tulɓuna hiɗon fero ilayhim faade maɓɓe bilma waddati giggol wagar kafaru gomɗiɓe yeddibi ma jaakum konko ari o min alhaqqi immorde e gonga wagar kafaru ɗon andi gomɗiɓe yeddibi ma jaakum koko ari on ɗum ɓuura anare nde min alhaqqi immorde e gonga yukhrijuna rasula ɓe yaltinine laaɗon wa iyakum e onon tigui ɓe yaltini on ko galleli moɗon an tu'minu billahi fi ɓay hiɗon gomɗini Allah rabbikum jeeɗo on in kuntum so laatike harajtum on yalti jihadan haɓugol jihaadu fi sabili fi bandugo lawdina Allah laawol angol wabtiga amal bati e ɗaɓɓugol yarlu e an o to sirruna onon hiɗon suuɗa jaka ilayhim faadeɓe bil mawaddati giggol ne ko haata woni ko wona yewtede ɗum giggol ko suuɗi kon hakkude makko e ɓe heeferaɓe ɓuura siyankoɓe wana wa min alami ɗo ɓuuri andude bima akfaytum konkon ɗum suuɗude wama alantum e konkon ɗum feññinde homan yafalu kala huuɗo ɗum min kume moɗon fogadu dallara gomdi o majji sawa a sabile laal fotodirgol ngol in yahtafukum si ɓe heeɓi feere mo on kamɓe ayɓe moon ɓen kayɓe heeferaɓe yakunu lakum ɓe laatan toon adan ayɓe ɓe on e contre mo on wa yabsutuɓe fonta ilaykum faade moɗon aydem juuɗe maɓɓe ɗen walsinotam e ɗenɗe maɓɓe ɗen bisu ino boni ala kono ɓe nangira on o wadduɓe yelike law takfuruna nde yeddo toon wawonno ɓe way noon onon ko ɓeeɗo noon suuɗo toon feñi furñita noon gundo qissa on no jooti ko honno o jonniri o debbo o leetel ko honno Allah andiniri nelaɗo ko honno honno inete nelaɗo neliri goɗɗo no jeeya e maɓɓe Seydina Aliya ɓe yehi ɓe hettoyi oɗo leetel e junngo makko ɓe ardi ɓe jonni nelaɗo tawi ko tawi ko toppo tawi ko jamfa ko ɗum woni e nder muɗum on smati Seydina Omar maki yo nelaɗo accu kanko Seydina Omar o waramo kanko Hatib nelaɗo maki la acce ɗon wargol mo andite o sahabajo ko badiriyankejo ko nden ñande nelaɗo maki hay so tawi hadis on sella ko nden ñande ɓe maki ko onno yo yimɓe badri if alu ma badalakum huwe kala ko faala ɗon gomɗi on yaafama mi sarsanike on Allah yaafiti on bakkatuji mon ɗi mi sarsanike on natugol aljanna on sumati kanko Hatab o tuubi o rutti ka Allah daali in yastafukum si ɓe heeɓi ko tumo on onon julɓe ɓen yakunu lakum ɓe laatan toon adan ayɓe ɗon ande abisutuɓe fontay ilaykum faade moɗo aydem juuɗe maɓɓe ɗen fi piigol on walsinatahum e ɗenɗe maɓɓe ɗe bisu ino boniri wa wadduɓe elo law takfuruna haɗa on yeddayno la on taw on faakum on say noon nafata on arhamukum en ɗammaji mon ɗin en ɗamman ko wuuru ɗon kon ɗum nafata on wala awladukum wona ɓiɓɓe moɗon ɓe yawmal qiyamata ñande dargal yafsilu kanko Allah sendiniro baynakum hakkude moɗon wallahu Allah bima ta'maluna kon ɗo gollude kon fof basirun ko sotiɗo lagare kanata lakum gom ɗi laatane ko uswatun hasanatun ñentinal moola nangal fi Ibrahima fi annabi Ibrahim
walladina ɓe maahu wonduɓe makko gomɗinɓe id qalu tumane ɓe darinoɓe wiyani li qawmi wiɓe maɓɓe inna menen ɗo ɓura o min ko min woɗɗitike e moɗon min pottitike e moɗon wona en gotum few min pottitike e moɗon ko min ma tabudune kon konɗo rewde min dunillahi ko hewta Allah kafarna bikum inna menen min yeddi on wa bada feñi baynana wa baynakum hakkude amen e moɗon ala dawatu ngay ngun neeɓi wal bagdawi konnangon abadan po ma hatta tu'minu billahi gomɗinon Allah wara wahdahu kanko tun ha gomɗinon Allah subhanahu wa taala kanko tun ha ngol konngol ɗo ko sunna yo en ñentingol ɓeɗo hon Allah subhanahu wa taala on daali wa bada feñi baynana wa baynakum hakkunde amen e moɗon ala dawatu ngay ngol bagda konnango abadan hatta tu'minu billahi gomɗinon Allah wahdahu kanko tun illa gawla Ibrahima sona konngol annabi Ibrahima ngolle abi wonande ɓe makko baba la astaghfiranna laka emi torantoma Allah yaafuye wama amliku laka mi wawanama min allahi morre kalla min shay'in hay hunde rabbana jomami alayka tawakkalna ko imanu komin hoolori wa ilayka kafade kama anabnan komin tubata mi rutto wa ilayka almasir kama ruttorde nden ɓeyni rabbana jomami la tajalna wata waɗu men de fitnatan jarrabuye lilladina wonande ɓen kafaru yeddu e yaghfir lana men e yaafome bakkatuji amen ɗi rabbana joomi amen innaka nan Allah antal aziz kan woni seeɗu ɗon alhakim ka woni ñeñuɗo e ñawre makko nde kawni ñeñuɗo e ñawre ma nde o wandi Allah subahana taala daali ɗo wonde lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wandi kono laaɗo yamiraɗe ñentingol musidɓe julɓe wona baba men duwaɗe ñentinde wona lamɗo men duwaɗe ñentinde wona hay karama komin fiinowo en on wonɗe duwaɗe ñentindere goto kala men koye ñentin nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haɗa yimɓe ɓen koye faamu ɗum watta ɗum ka fondoji maɓɓe Allah daali fala tajal wata waɗu fitna tan fitina lilla ɓe inna rabbana jomame la tajalna wata waɗumen fitna tan jarrabuye lilladina wonanda ɓen kafariɗ ɓe yaghfir lana yaafu men rabbana jomame innaka antal azizul hakim si ɗon feƴƴi Allah daali laqad kana lakum gomɗi lataniki on men kadi fihim e maɓɓe uswatun ñentinal hasanatul labangal liman kana kala laatiɗo yarjulla mo tiggi Allah wal yawmil akhir mo tiggi ñalande sakkitorde nde wal yawmal akhir si woni ha kala tawɗo hino tiggi ɗum ɗon haray annabi Ibrahima woni ko ɗum woni haray woni ñentinɗo ko ɗum woni annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam so tawi woni o waɗi ɗum haray oɗo kadi ko duwaɗo ñentinede e kanko annabi Ibrahima afwan yiltitoɗen seeɗa accon hakke e ila ka wiɗen ɗon kaɓe inni ɗon feeñi ngaygu hakkude amen e moɗon ala dawato ngaygu wal bagda kon nangu abadan foma hatta tu'minu billahi gomɗino Allah wadaw kanko tun Allah subhanahu wa taala on daali haray ñentinal on duwama ñentinde annabi Ibrahima ɗon illa qawla Ibrahima sowona konngol annabi Ibrahima ko maaki kon illa qawla Ibrahima sowona konngol annabi Ibrahima ko makani kon li abihi ben makko Azara wonde la astaghfiranna laka mi torotom yo Allah on yaafoma haray laatani ken annabi Ibrahima ñentinal e dendanangal piiji ɗin so nande hunde ɗon par ce que annabi Ibrahima torananoki baba mum insinagol falamma tabayyi anna lahu ɓaɓan ganimo kanko annabi Ibrahima wonde ben makko ko jeeyaɗo yimɓe yiite tabarra amin o woɗɗitino e makko waɗananomo insinadu ɗum few donc enen kadi yo Allah dandu baba goɗɗo emen ma nene goɗɗo emen ma kala musidal goɗɗo emen so tawi woni ko kefeero haray ñentina annabi Ibrahima e piiji ɗin fof so wona ko fodi baba makko ɗo wonde o tarantomo Allah yo Allah yaafumo haray ko ɗum ɗo woni ñentinta saabu kankadi o waɗano si ɗum feƴƴi laqad kana lakum gomɗi laatani kon fimen ɓe uswatun ñentinal hasanatul labangal liman kana wonande kala on laatiɗo yarjullamo tiggi Allah wal yawmil akhiri wal yawmal akhir e ñalande sakkitinde o man yatawalla kala huccotoɗo sali fa inna allaha no Allah wal ganiyu kanko ni ngala yondiniɗo alhamidu yettiniɗo wandi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ɗum ɗon feƴƴi ka suratuji dowji to hakkudeji toon ɓe tanƴini ko suratu ahzab ɗum feƴƴino ɗon amma laqad kana lakum e ko ɗum woni fi Ibrahima kadi uswatun hasana ɗum ɗo kadi ari e ngol suratuwol ɗo wiyetengol mumtana donc haray ɓeɗo li ko jeeyaɓe e ñentinteɓe surtout annabi Ibrahima khalilur rahman asalla no tanƴina e surtout nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam asalla no tanƴina Allah en yeeyi ala nde waɗata baynakum baynakum hakkude mo wa bayna alladina hakkude ɓen aadaytum ɓe ayruɗon ɓe añidirɗo min e moɗon
no tañƴinande Allah waɗata hakkude mon e maɓɓe mi wadda tan giggol saabu walla Allah gadino ko wawɗo kala hunde walla Allah gafurun ko yafata ɗo rahimu ko yurmete Allah mi torke ma ya hayyu ya qayyum ndendanangal ayɓe komi mari komin Abdoullahi Kala e ɓe wonɓe yentade kaseti a on ɗo e duriyaji amen ɗin kala ayɓe komi jogui Allah subahana taala wattuɓe yiɓɓe ya hayyu ya qayyum Allah daali la yanhakumullah Allah haɗali on ndey ani lladina nde weldito ton e ɓen lam yuqatilukum tawɓe haɓali on fiddini ka dina walam yukhrijukum ɓe yaltinal on min diyarikum ɓe ittan ko galleli mo an tabarruhum nde ɗiggoto ɗon e ɓen ɗon moƴƴo ɗon e maɓɓe wa tuqsitu nun ɗum ilen faade maɓɓe Allah haɗali on ɗum inna allaha nden Allah hibbul muqsitin himo yiɗi fenoɓe fent inna allaha n Allah hibbul muqsitina himo yiɗi nunɗuɓen kanko Allah innama yanhakumullahu ande noon ko homɓe Allah haɗi on e weldudugol joni awalegoy anil ladina ko ga e ɓen qatalukum haɓuɓe on kala haɓuɓe on Allah fiddini ka dina wa akhrajukum ɓe yaltino min diyarikum ɓe ittingo galleli moɗon wa zaharu ɓe wallidiri ala ikhrajikum e dow yaltingol on ɓeeɗo watan jogui to ɓe jatigui watan wellude e maɓɓe ta hunde wondu on e maɓɓe few wata hunde wondu on e ɓeeɗo o man yatawallam kala welduduɗo ɗo e ɓeeɗo fa ulaika humu zalimun alay ko ɓen ɗoni toñiɓe ɓen hoore mum ya ayyuha alladina amanu kono e gomɗinɓe ida ja'akumul mu'minatu so gomɗinɓe rewɓe rew gomɗinɓe rewɓe ɓen ari o muhajiratin koɓe feruɓe iwi makka ari madina ma koɓe feruɓe iwi makka ko ɗulle ari madina famtahinuhunna haray taske ɓe taw jarribe ɓe taw Allah ko Allah alam ɓuuri andude ɓe imanihinna iman maɓɓe on fa in alimtumuhunna so on andi e maɓɓe mu'minatin wonde manna ko ɗo gomɗinɓe haray fala tarji'uhunna o taw ruttuɓe nattonɓe hannde kadi ilal kuffari faade ka heferaɓe kala ɓeygu maɓɓe doguɗo arɗo en waɗa e takku jogoɗen jooɗoɗen jomben mo dewgal farilla e sunna hannde kadi haray taskeɓe ko sonnaɓe jeego wonno ko waɗi ɗum e ari i makka ari madine ko ɓen Allah subahana taala woni ko yamiri ɗo haray yoɓe jarriɓe taw moƴƴa si tawi woni laatike iman o hino e maɓɓe haray wota ɓe rutte ɗenaɓe ɓe jonnito e heferaɓe fi on ɗum Allah daaliri fala tarji'uhunna to ruttuɓe ilal kuffari faade heferaɓen so on andi e maɓɓe koɓe gomɗinɓe saabu haray ila kaɓe gomɗini ɗon lahunna hillu lahum haray ɓe wonali ɓe daganiɓen heferaɓe wala hum ɓen heferaɓe kadi wonali yahilluna lahunna hino daganiɓe kamɓe sonnaɓɓen ko woni noon kamɓe heferaɓe dépense ɓe ɓen ha jombi ɓay islam kañum wona tooñe Allah daali wa atum jonniteɓe ma fa u kala ko dépense ɗon kon jonniteɓe haray hannde kadi debbo on wontiɓe ngumo on wala juna aleykum bakkat faaki an tanki hunna nde jombo toon ɓe iɗata to hunna son jonniɓe ujura hunna e teŋeji maɓɓe ɗin wala tum sikku wattan jogi to kadi bi islamil kawafiri dewgal keferan kako wasalu tore lande onon julɓe ɓen ma an faɓutum kala ko dépense ɗon e ɓeygoli mon doguɗi yehi ɗin wali yasalu kamɓe kadi efiraɓe yoɓe landema an faɓu kala ko ɓe dépense e ɓeygoli maɓɓe arɗi ɗin kamon rembourse on ɓe rembourse on dalikum ko aɗugol ɗum ɗo hukumullahi ko ñawore Allah ndenni yahkumo himo ñaawa bayna hukum hakkude moɗon walla Allah alimu ko andu hakimu ko ñeñuɗo e ñawore makko nden o in fatakum si perdiri on noon joni chey un goɗɗum onon sahabaɓe min azwajikum immorde sonna e moɗon ɓe wodiɓe manamo ɓeygu mum dogi hunde on hettali e jawdi ndin e teŋe ma on hetti kono ɗuuɗali haray ko honno Allah subahana taala warri ɗon Allah daali wattaqullaha toujours huule Allah alladi o allaji antum mo tata onon mbihi e muɗum muminuna hiɗon gomɗini o allaji mo tata hiɗon gomɗini Allah daali o yamiri en modi wonde yo en hulumo ya ayuhan nabiyyu kayo annabaji Allah ida jaa aka si arima al muminatu gomɗinɓe rewɓe yubayinaka hiɓe ahoda e ma hiɓe haldida e ma ala Allah yushrikna e ɗo wonde ɓe shirkanta billah Allah shayna e hunde wala sirgina ɓe wujjata wala yaznina ɓe zinata wala yaɓutulna ɓe warata awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wala yatina ɓe addataɓe buktanin tooñe yaftarinahu mo ɓe faggiti bayna aydinna yesso maɓɓe wa arjulinnaka koyɗe maɓɓe ɓe mana ɓe addata boni wo e nder ka ɓe yaari on Allah daali wala yasinaka ɓe addatama kadi fi marufin e nder moƴƴere ko yamirɗaɓe Allah daali fa ɓa yehunna haray yeeyoddu e ɓeeɗo haray haldude e maɓɓe astahfir lahunna Allah toronɗaɓe Allah yaafuya inna Allah no Allah gafurun ko yaafutoɗo rahim ko yurmeteɗo haray ɗum no andina en kadi jaka sonnajo noon e wo paljereji e geddi ko wondi so wonda e gotel e ɗiɗo piiji jeegoo ɓay ko ɗiɗo Allah neli nelaɗo makko on si gomɗin rewɓe gomɗinɓe ɓen ari o ndaaru ɗiɗo yo tasko ɗiɗo yo waɗ ɓe examen ɗiɗo piiji jeegoo so tawi woni ɓe acci ɗiɗo
hara ene laaɗo ahude e maɓɓe ɓe naata ka dina ɓe wona gotol. Donc hara hino holli kala sonnajo ko ɓoyli o boni yawo so wonda e ɗiɗo jeego haray ko wajibi e modi makko yo muñño ɓe wonda. Amma noon gotel e ɗiɗo si woni ɓay Allah tigui wanno condition ɗiɗo hakkude ne laaɓe e ɓeya, donc haray si ɗiɗo no toon haray gorko on ko yo eto ɓoosa gokku ha ɓeygu makko iwa ɗum, so iwali ɗum haray no yoni preuve ko Allah subahanahu wa taala ko accitirta ɓeygu makko haray o mara bakkatu. ya alladina kono e ɓe amano gomni la tatawalla wotan weldudu dey gawman yimɓe gadiballahu alayhim ɓe Allah subahanahu wa taala monani tikkani kadi yeysu gomniɓe ɓe taƴike min al akhirati immorde lahara on few ɓe andi ɓe ɓata kama e sal kuffar on heferaɓe ɓen taƴori noon min ashabil quburi e yiidugol e yimɓe ɓen ka kaburuji andi heferaɓe ɓen ino faami mo maayi lanni yitatake aduna Allah dal noon wota on jogui to ɓeeɗo ɓe tikkere Allah woni ɗum woni alyahuda wota on jogui to ɓeeɗo jaatiguiɓe par ce que so joguite ɓe jaatigui onon kadi on hawka e lahara on wono kamɓe ɗiɗo ɓe halka wono kamɓe ɓe hawkiri noon tawa on considéra fi ko wiyete kon lahara. Suratu Saffi madaniyatu bisimillahi rahmani rahim sabba lillahi subhanaki Allah ma fi samati kala kon kon kammulo ma fi ardi kon kon ka leydi o wal aziz kankon tedduɗo on alakimo ñeñuɗo on ko ɗum woni e ñawore makko nden. ya alladina kono ɓe amanu gomni lima taquluna kon ɗum wowlanton ma la tafalno kon ɗum ko tawata on gollata kon ɗum wowlanton kon huwata haldide yahay waɗa bayana hewta haldidaɓe ɓen e mum nodda téléphone haaji ɓo o wiya enele embouteillage no nanguila ma joni watte janggo andi o woli ko huwata o posanjo o wonɗo e ngu laamu wonɗo wadde campagne mi waɗanayi on pom mi waɗanayi on laawi mi waɗay courant mi waɗa ndiyam mi employé geno oron ka wadde ɗum oɗo kadi o jam fiki o jokki en kon enen lagini hino tiiɗi musidɓe julɓe wotta on wowlu ko anduɗon on huwata koni kabura mawni maɗo tan mone indallahi ka Allah mone ko heɓoton ka Allah ko Allah monanto on anta ɓulude woloto mala tafalun onon tigi ko anduɗon on huwata. inna Allah anda no Allah yuhibbu alladina himo yiɗi ɓen yuqatiluna haɓoɓe fi sabilihi fi ɓandugo lawdin Allah kan Allah no yiɗi ɓen saffan hara ɓe dari saffini saffeji ka annahunna hakke koɓe hiɓɓodiri a sikkayɓe buniyanu koɓe maadi marsusun singodirde. wa id qala Musa antetumanane Musa ma kanno le kawmi yimɓe makko ɓen yaqow kono yimɓe an lima tudunani ko fiyon no waɗi siɗo lorralan kon no wonɗo mi lorrirde wagat ta'lamuna gomɗile iɗon andi anni wonde min rasulullahi komi nelaɗo Allah ilaykum faade moɗon falamma zahu walla daari tumande ɓe oñino kamɓe ele huudu azaha llahu qulubahum Allah kadi ko ɗum woni oñi ɓerɗe maɓɓe ɗen itti ɓe famugol dina wallahu Allah la yahdi wa fewnata algawmal fasiqin yimɓe fasiqin ɓen. wa id qala Isa ante tumande annabi Isa makuno ibnu Maryama ɓiɗɗo Maryama o himo adresse o e maɓɓe wonde annabajo ara yaymo no wiye Muhammad o wi kono yo bani Israil innimi rasulullah komi nelaɗo Allah ilaykum faade mo musaddiqan komi gongodirɗo on lima bayna e dayya eɗen defte wonɗe yeeso am mina tawrata immode tawrata o bashiran komi weltinirowo bi rasulin wa mubashiran komi weltiniro on safe komi informowo on bi rasulin fi nelaɗo goye atino araya min baadi ɓaawo am min ismu inde makko ne Ahmad koni o wiyete falamma ja'an tuma nde arnoɓe bil bayinati ujaji feeñuɗ ɗin ngal ɓeni hada siru mubin ɗum ɗo ko mbiloyagal ɓangungal ni oman ajulamu ala noon foto ɗo toñire min maniftala Allah dali ha o hetti on fende Allah liɓi hewre Allah alkadiba penale wawa kanko Allah yuɗu ahimo nodde wawa kanko Allah subhanahu wa taala yuɗu ahimo nodda ilal islam faade islamu o wallahu Allah la yaadi o fena talgama zalimina yimɓe toñoɓe yuriduna ɓe faalali yutfi'u nde ɓe ɗanninta nurallahi annora Allah o ɓe fam saabu ɗe kundule maɓɓe wallahu Allah la yaadi o fewna talgama zalimina yimɓe toñoɓe yuriduna ɓe faala noon li yutfi'u nde ɓe ɗanninirta nurallahi annora Allah o ɓe fam saabu kundule maɓɓe ɗen ɓe wawata wallahu Allah mutimmu nurihi o timminay annora makko on e fali force o timminay awalagol ko ɗum dina makko kan wala wukkari hal kafiruna ha seferaɓe ɓen añi walladi kanko Allah woni on sakhara lak walladi ko kanko Allah woni o arsala nelɗo rasulahu nelaɓe makko ɓen bilhuda wondude e peewal o dinil haqqi e dina gongal zuhirahu fi o feññin kaɗo dina ala din e ori dinaji ɗi tiɗɗi kulliɗi fof majji
walaw kariha almushrikuna so sirko ɓen salike wasta'inu walaw kariha almushrikun hay so tawino sirkoɓe ɓen salike Allah daali ya ayyuha alladina amanu kono e gommi hal adullukum taw son accaymi tindinam ala tijaratin e dow njulankako e dow commerce mo naata toon tata on ɗo na basal aduna to woni ko dandata on ta danday on basal aduna e lahara accemi haalana on ngun njulankako ngun julotoɗon nani inchallah en acci en tuɗi noppi yo Allah daalu Allah daali hal adullukum taw son accemi tindinam ala tijarate e dow njulankako to jiiko nguno danda o min adabin alim in modde letteyte goo tuminuna billahi koyo gomni Allah gomnal sellungal wa rasule nelaɗo makko wato jahiduna tinnoɗon fi sabilillahi fi ɓantugol dina Allah kan tinnoɗon ɓe mo wala kom jawle mon ɗe anfusukum e wonkiji mon ɗi dalikum ko waɗugol mon ɗum noon hayru lakum ɓuuri o moƴƴande en kuntum so laatike e taalamuna hiɗon andi so waɗi ɗum kadi yaghfir lakum Allah yafaton dunubakum bakkatuji mon ɗe o yedefirkum naaɗon jannatin aljannaji tajritano ila min tata sengole majjala naato candi nayi ɗi yeytuno ɗen fimum ka suratu Muhammad o masakin e hoɗide tayyibatan laaɓuɗe fi jannati aden wonde e nder aljanna ñiiɓal dhalika alfawzul azim ko ɗum ɗoni maral mawnu ngal yo Allah on tawnu en wa ukhra ko ɗum woni e goɗɗi ñaameteji goo kadi no ka nder aljanna toon ɗi inɗe mo wolaka to buuna ha ɗi tawata ɗum yiɗi ɗi e ko yoɓirta on nasrum ɗum woni ballal min Allah mode kala wa fatun e udital qaribun ɓattingal wa bashiri mu'minin weltiniri gomniɓe ɓe wonde heɓe naat naatal aljanna so ɓe duumi ke golle moƴƴe ko ɓe woni ko ya ayyuha alladina amanu kono e gomniɓe kunu laati ansara allahi wallitotoɓe Allah yo walloɓe Allah kama Isa ibnu Maryam no annabi wa kama qala Isa ibnu Maryam no annabi Isa makiranno lil hawarina sahaba makko ɓen o moɓɓe fof ɓeyre ka kollo o inni enen man ansari komboni wallowola ilallahi fadala ɗum ko ɓaawo yi kanko annabi Isa wonde annasaraɓe bere ɓe gomɗinamo ɓen e alyahuda ɓen ɓe ɓimo warde kanko annabi Isa ko ɗum woni ɗen andi qissa muɗum on feƴƴino o waɗi oɗo duwa o landi sabi makko ɓen kombo wallatamo mana kombo jaɓata yeeso makko ngon kanko Isa watte e makko ɗum heeɓi suka ɓurɗo famde duuɓi on présenti laabi tati tawi annabi Isa falaka e on wonu kono tawno goɗɗo présentaki o jaaɓi Allah daali onon kadi woni walloɓe diina Allah kan wano o suka ɗo wono ɓeɗo sahabaɓe annabi Isa 10 wono ɓe darurno noon nde ñande ɓe wi ɓe défensay ko ɗum woni annabaji maɓɓe on ɓe défenday e makko Allah daali onon kadi koni yo on wo unisi on jaaɓi man ansari ɓawi kombo wallata ilallahi faade ka Allah faga ɗalal hawariyun wupparawna en fof mana jaatiguiɓe makko ɓen fof kanko honno innete ɓenina hano menen ansarullahi min walla Allah menen ko Allah min wallata goɗɗo ko